Iyi nkuru yamenyekanye kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 ko Saif al-Islam Gaddafi, umuhungu wa kabiri uwahoze ayobora Libya, Colonel Muammar Gaddafi, yishwe arasiwe mu gihugu cye cya Libya mu mujyi wa Zintan. Urupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 53 y'amavuko wamaze igihe afatwa na benshi nk'uri kuzasimbura se ku butegetsi, rwemejwe kuri uyu wa kabiri n'umuyobozi w'itsinda rye rya politike Khaled al-Zaidi, niko ibinyamakuru byo muri Libya byanditse. Undi wemeje urupfu rw'uyu mugabo ni umujyanama we Abdullah Othman. Umunyamategeko we yabwiye AFP ku itsinda ry'abantu bane bambaye imyambaro ya gisirikari irimo nibahisha amasura binjiwe mu rugo mu mujyi wa Zintan baramurasa. Aba basirikari ntabwo bamenyekanye. Saif al-Islam Gaddafi yaramaze igihe kirekire afatwa nk'umuntu ukomeye kandi utinyitse muri Libya nyuma ya se wayoboye iki gihugu kugera ubwo yahirikwaga ku butegetsi akanicwa mu myivumbagatanya yo mu 2011. Saif al-Islam Gaddafi yavutse mu 1972. Yagize uruhare rukomeye mu kongera kuzura umubano hagati ya Libya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuva mu mwaka wa 2000 kugera ubwo ubutegetsi bwa Gaddafi bwahirikwaga. Nyuma y'ihirikwa rya se, Saif al-Islam Gaddafi washinjwaga kugira uruhare rukomeye mu kwica abari mu myigaragambyo yarwanyaga ubutegetsi bwa se, yafunzwe n'itsinda ry'abarwanyi bo mu mujyi wa Zintan mu gihe kingana hafi n'imyaka 6. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwifuzaga kumuburanisha ku byaha byibasiye inyoko muntu ngo kubera uruhare yashinjwaga mu kwica abigaragambyaga. Mu 2015 yahawe igihano cy'urupfu adahari, agihabwa n'urukiko rwo mu mujyi wa Tripoli ni mu burengerazuba bw'igihugu, aho ubuyobozi buri mu maboko ya guverinoma ishyigikiwe na Loni. Gusa nyuma y'imyaka 2 yaje kurekurwa n'itsinda ry'abarwanyi ryo muri Tobruk ni mu burasirazuba bw'igihugu, yarekuwe hashingiwe ku iteka ry'imbabazi rusange. Kuva ubutegetsi bwa Gaddafi bwahirikwa, Libya yacitsemo ibice bigenzurwa n'amatsinda atandukanye yitwaje intwaro, kandi kuri ubu igihugu kigabanyijemo guverinoma ebyiri zihanganye. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa se, Saif al-Islam Gaddafi yagize uruhare rukomeye mu gufata ibyemezo bya politike ndetse yanayoboye ibiganiro bikomeye ku rwego mpuzamahanga, nubwo nta mwanya wa politike muri leta yigeze afata. Mu biganiro yagizemo uruhare harimo n'ibyatumye se areka gahunda yo gukora intwaro kirimbuzi. Amasezerano yasimwe muri ibyo biganiro yatumye ibihano mpuzamahanga byari byarafatiwe igihugu cye cya Libya bikurwaho, kandi bamwe batangira no kubona ko Gaddafi ari umuntu ushaka impinduka ndetse n'isura ya Libya yari yarangiritse mu ruhando mpuzamahanga yari mu nzira yo guhinduka. Saif al-Islam Gaddafi yahoraga hakana ko yifuza kuzasimbura se ku butegetsi. Yavuga ko ubutegetsi atari umurima umubyeyi araga umwana we. Gusa mu 2021 yatangaje ko azahatana mu matora ya president. Ayo matora aza gusubikwa kugera mu gihe kitazwi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri uyu muhungu wa Colonel Muammar Gaddafi wavuzwe kenshi ko yashoboraga kuzasimbura se, ariko na nyuma y'urupfu rwa se byavuzwe na benshi ko yabonwaga n'abanyalibya batari bake nk'abayobora muri leta yunze ubumwe. Gusa ariko muri iki kiganiro turavuga no ku bandi bana ba Gaddafi uko ari 8, duhereye ku mukuru kugera ku muhererezi. Aba bana barihe usibye uwapfuye? Muammar Gaddafi wahoze ategeka Jamahiriya ya Libya yashakanye n'abagore babiri, babyara abana 8. Umugore we wa kabiri ari nawe babanye igihe kirekire bakabyarana abana benshi yitwa Safia Falkash. Safia ni umunyalibya ariko ufite ibisekuru muri Bosnia. Uyu yashakanye na Gaddafi mu mwaka wa 1970 nyuma y'uko yari amaze gutandukana n'umugore we wa mbere bamaranye n'igihe gito. Uyu mugore wa Gaddafi byavuzwe ko yari umuganga mu bitaro bya Benghazi, akaba ari naho yahuriye na Gaddafi igihe yarimo ahivuriza appendicite. Uyu mugore yakomeje kubana na Gaddafi kugera mu 2011 ubwo Gaddafi yicwaga. Safia ntabwo yigeze ajya mu bya politike cyane mu gihe umugabo we yayoboraga Libya, ariko nanone yari umugore w'ijambo rikomeye kandi ufite ubucuruzi butandukanye imbere mu gihugu. Uyu ni umugore wa kabiri. Umugore wa mbere wa Gaddafi yari Fatiha al-Nuri. Bashakanye mu 1969, batandukana nyuma y'amezi 6, ariko bari bamaze kubyarana umwana w'umuhungu. Ubundi abana ba Gaddafi ni 8, barimo abahungu 7 n'umukobwa umwe. Aba bana be ni Muhammad Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, Al-Assad Gaddafi, Mutasim Gaddafi, Anibal Gaddafi, Saif al-Arab Gaddafi, Hamis Gaddafi n'umukobwa umwe rukumbi Aisha Gaddafi. Nubwo bimeze, hari amakuru avuga ko Gaddafi yari afite n'abandi bana babiri arera nkabe, ariko nibike bazwiho.
Muri abo bana babiri harimo uwitwa Hana Gaddafi, ndetse bivugwa ko yaba yarishwe n'igitero cy'indege z'abanyamerika mu 1986. Abandi bakavuga ko yarokotse icyo gitero akaza no kuba umuganga. Reka duhere ku muhungu w'imfura wa Gaddafi, Muammar Gaddafi. Uyu ni umwana w'uyu mutegetsi wavutse mu 1970. Avuga ku mugore wa mbere wa Gaddafi babanye amezi 6 ari we Fatia al-Nuri. Muammar, bitandukanye n'abandi bavandimwe be, yabaye umwana utagaragara cyane mu by'igisirikari cyangwa se muri politike. Ubuzima bwe bwose yabuhariye ubucuruzi ndetse n'ikoranabuhanga. Uyu ntabwo yabaye mu bantu bafatanyije na se mu by'ubutegetsi cyangwa se ngo abe yaravuzweho kuzamusimbura. Yari umucuruzi, yabaye umuyobozi w'ikigo kizobereye mu by'itumanaho GPTC. Ni ikigo cyagenzuraga ibikorwa remezo by'itumanaho, kikita ku mikorere ya telefoni ndetse na serivisi za internet muri Libya. Uyu muhungu yabaye na perezida wa komite olympique muri Libya, ari nabyo byamugaragaje cyane, ariko ntabwo yagiye mu bya politike yindi. Asobanurwa nk'umugabo utuje udakunda ibya politike. Mu 2011 ubwo se yicwaga, inyeshyamba zamufungiye mu rugo i Tripoli. Byibukwa ko igihe yarimo atanga ikiganiro kuri televiziyo Al Jazeera, icyo kiganiro cyadobejwe n'urusaku rw'amasasu, ndetse ako kaduruvayo kose kaciye kuri televiziyo. Nyuma yaje kumanika amaboko imbere y'inyeshyamba ziramufunga, ariko aza kurekurwa. Intambara irangiye, Muammar Gaddafi yahungiye muri Algeria, ahava yerekeza muri Oman, aho benshi mu muryango wa Gaddafi bose bahungiye. Kuva icyo gihe Muammar Gaddafi yabaye mu buzima bw'ibanga, n'ibike byamenyekanye ku ntambwe ze. Uyu ntabwo yigeze agira ibyaha aregwa ibyo ari byo byose, yaba iby'intambara cyangwa se ibindi. Reka noneho tujye ku mwana wa Gaddafi wa kabiri uzwi cyane kandi ariwe twahereyeho tuvuga wamaze kwicwa, washakaga no kuzayobora Libya, Saif al-Islam Gaddafi. Saif yavutse ku itariki ya 25 y'ukwa gatandatu mu 1972. Nyina ni Safia Farkash, umugore wa kabiri wa Gaddafi. Saif al-Islam yize muri kaminuza ya Tripoli, yiga ibijyanye n'ubwubatsi, aza gusoreza amasomo ye muri Autriche. Aha yahize icyiciro cya gatatu cya kaminuza, masters. Yanabonye impamyabumenyi y'ikirenga PhD yakuye muri kaminuza ya Londres mu ishuri ryigisha ubukungu, hari mu mwaka wa 2008. Havuzwe amagambo menshi kuri iyi kaminuza yizeho. Bwa mbere bavuze ko igitabo cyo gusoza amasomo ye cyanditswe n'undi muntu. Ubundi bashinja iri shuri yizeho ko ryafashwaga na leta ya Libya igihe uyu muhungu wa perezida yaryigagaho. Saif al-Islam Gaddafi yigaragaje nk'umuntu wari ufite imitekerereze igezweho. Yarazi icyongereza cyinshi, ikindi ibirebana n'ububanyi n'amahanga cyangwa se imikoranire yose nawo mu burengerazuba bw'isi ni ikintu yumvaga cyane. Nubwo nta mwanya muri guverinoma yigeze ahabwa, ariko yabaye umujyanama wa se, ndetse nyuma akajya avugira cyane ubutegetsi bwa se, by'umwihariko mu minsi ya nyuma yabwo. Byari bizwi neza ko ari ugomba kuzasimbura se ku butegetsi. Yari yitezweho gukora impinduka zimwe na zimwe mu by'ubukungu, nko kurwanya ruswa, gushyiraho itegeko nshinga rishya biherekejwe no guteza imbere umubano nawo mu burengerazuba bw'isi. Mu 2011 Saif al-Islam Gaddafi yabaye umuntu wa mbere warengeraga cyane ubutegetsi bwa se, akavuga imbwirwaruhame zikomeye cyane kuri televiziyo. We n'abantu base ntabwo barebereye abigaragambyaga ndetse n'inyeshyamba. Ibi byabaye nk'ibihindanye isura ye ku rwego mpuzamahanga, ndetse bituma ashinjwa ibyaha bitandukanye. Yafashwe n'inyeshyamba mu kwezi kwa 11 mu 2011 nyuma y'urupfu rwa se, afatirwa mu misozi iherereye mu burengerazuba bwa Libya ahitwa Zintane, ari naho yiciwe. Yaje guhita afungirwa Zintane, afunga imyaka 6 yose, aza kurekurwa mu 2017. Mu 2011 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo ubwicanyi bwibasiye abasivile mu gihe cy'intambara n'imyivumbagatanyo yasabaga ko sava ku butegetsi. Mu 2015 yakatiwe igihano cy'urupfu n'urukiko rw'i Tripoli adahari, gusa iki gihano ntabwo kigeze gishyirwa mu bikorwa. Mu mwaka wa 2017 nibwo uyu mugabo yavuye muri gereza ya Zintane ahawe imbabazi. Mu 2021 yagerageje kugaruka muri politike, atangaza ko agiye kwiyamamariza kuyobora igihugu nubwo amatora atigeze aba. Yatanze yewe n'impapuro zo kwiyamamaza, ariko kandidature ye iza gukurwamo kubera ko impapuro zo kumuta muri yombi yashyiriweho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha zari zikiriho, ndetse ngo byanatewe no kuba mu 2015 yarahamijwe ibyaha. Amatora yo na n'uyu munsi yarasubitswe, ndetse ntawe uzi igihe azabera. Apfuye yitaga umucunguzi wa Libya, agahamagarira abantu bwiyunge. Yanengaga cyane akavuyo kavutse mu gihugu nyuma y'ubutegetsi bwa se, ndetse n'ukuboko kw'amahanga mu gihugu. Apfuye yaragishakishwa n'urukiko rwa ICC, nubwo Libya yo yanze kumutanga. Ni umugabo wiberaga muri Libya muri Zintane.
yajyaga ahashaka cyane cyane mu bice by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'igihugu ahayoborwa n'inyeshyamba bavugaga rumwe. yaragifashwa n'ubwoko akomokamo ndetse n'akarere Libya iherereyemo, utibagiwe n'abandi bakundaga Gaddafi. Ninde mu by'ukuri wishe Saif al-Islam Gaddafi? Umuhungu wa gatatu wa Muammar Gaddafi ni al-Sadi Gaddafi. Yavutse ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu mu 1973. Nyina ni Safia Farkash. Uyu muhungu wa Gaddafi ni umunyamupira ukomeye, yarawukinnye aranawuyobora. Yakinnye muri shampiyona y'umupira w'amaguru ya Libya icyiciro cya mbere, ndetse aza no kuba kapiteni w'ikipe y'igihugu. Yakiniye ekipe zo mu Butaliyani nka Perugia, Udinese na Sampdoria. Nubwo izo ekipe yazigezemo, byaragoranaga kumubona mu kibuga. Nyuma yaho baje no kumuhagarika ngo kubera gukekwaho gukoresha imiti yongera imbaraga. Gusa amakuru avuga ko uko kugendwaho kose ngo kwaterwaga n'impamvu za politike. Nyuma nibwo yaje kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Libya. Yakoze byinshi birimo kubaka ibikorwa remezo no guteza imbere umupira. Uyu muhungu wa Gaddafi ntabwo yari umunyamupira gusa. Nubwo atagaragaraga muri politike nka mukuru we Saif al-Islam, gusa nawe yari afite umwanya wo hejuru mu gisirikare, by'umwihariko mu gice cy'umutwe udasanzwe Force Speciale. Uyu mutwe yari aherereyemo washinzwe guhohotera bigaragambyaga mu 2011 bamagana se, ndetse bivugwa ko ku mabwiriza ye uyu mutwe wagiye uhungabanya uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'uko ubutegetsi bwa se buhirimye mu kwezi kwa munani mu 2011 yahungiye muri Niger. Nyuma y'igihe Niger ishyirwaho igitutu cyinshi imwohereza muri Libya, arafungwa. Yoherejwe muri gereza ya Al Abda iri Tripoli, aho abantu ba hafi ya Gaddafi bari bafungiye. Al-Sadi yashinzwe gutegeka iyicwa ry'umutoza w'umupira w'amaguru mu 2005 witwa Bashir al-Rayani. Yashinzwe kandi gukoresha nawe umutungo wa leta, ruswa, ndetse no gutsikamira bigaragambyaga mu 2011. Ifungwa rye ryateje impaka cyane ubwo mu 2018 hajyaga hanze amashusho amugaragaza yakubiswe, yakorewe iyicarubozo rikomeye muri gereza. Mu kwa kane mu 2018 urukiko rwo muri Libya rwamuhanaguyeho icyaha kijyanye n'urupfu rwa wa mutoza w'umupira. Mu 2021 Al-Assad baramurekuye ava muri gereza nk'ikimenyetso cyo kwimika ubwiyunge. Nyuma y'uko arekuwe yavuye muri Libya yimukira muri Turkiya. Undi mwana wa Gaddafi ni Mutassim Gaddafi. Yavutse mu 1971 apfa mu 2011 aguye Sirte muri Libya. Nyina ni Safia n'ubundi. Uyu ni umuhungu wari ukomeye, akaba umujyanama wese mu byerekeye umutekano. Mutassim yatangaga raporo kuri se nta handi abanje guca, akamugezaho amakuru y'ubutasi, umutekano w'imbere mu gihugu, ndetse n'uko ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya iterabwoba byagenze. Byemezwa ko ari we wari ukomeye mu bya gisirikare, bitandukanye na mukuru we Saif wigaragaje nk'ushyigikiye amavugurura. Uyu muhungu kubera kuba mu nzego z'umutekano za leta yari yarafunguye kompanyi zigenga zicunga umutekano mu gihugu. Mu 2009 Mutassim yagiye Washington maze anabonana n'abayobozi ba Amerika barimo Hillary Clinton wari umunyamabanga wa leta. Mu makimbirane yo mu mwaka wa 2011 yayoboye ibikorwa bya gisirikare byo kurwana ku ngoma ya se. Ibirindiro bye byari biherereye Benghazi, nyuma aza kujya Sirte aho savuka. Yabaye umuyobozi w'urugamba w'ingenzi cyane mu mezi yarwo ya nyuma. Yafashwe matekwa n'inyeshyamba ari muzima nyuma y'uko na se yari yafashwe. Amashusho yamugaragaje akiri muzima ariko afunzwe, anywa amazi kandi arimo avuga. Gusa nyuma yaho yaje kwicwa mu buryo butasobanutse. Umurambo we werekanwe ku karubanda uri kumwe n'uwase Gaddafi mbere y'uko bayitwikira mu butayu. Undi muhungu wa Gaddafi ni Hannibal Muammar Gaddafi. Uyu ni umuhungu wavutse ku itariki ya 20 y'ukwa 12 mu 1975. Nyina nanone ni Safia. Hannibal yarashinzwe ubugenzuzi bw'amazi yose yo mu gihugu, umwanya wasobanuwe nko gushyirwa ku kigega cy'ubukungu bw'igihugu. Yagenzuraga ibyinjira n'ibisohoka. Uyu yiberagaho mu buzima bwo kwinezeza kandi buhenze, agatembera hashaka n'igihe bishakiye ku isi. Yagiye avugwaho gukora ibyaha, urugomo no gusagarira abantu aho yabaga agenda hose. I Burayi no mu burasirazuba bwo hagati yagiye hagira ibirego bitewe nuko yagiye hitwara. Nko mu Busuwisi mu 2008 yafunganywe n'umugore we Aline Skaff kubera gukubita abo bari bajyanye muri hotel. Ibi byateje amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Icyo gihe Libya nayo isifunga abasuwisi babiri, ihagarika ingendo z'indege ziva n'izijya mu Busuwisi, ndetse ikura amafaranga yayo muri banki z'Ubusuwisi. Hannibal ngo yakundaga gukubita cyane. Igihe ubutegetsi bwa se bwahirimaga yahunze Libya, ahungana na nyina Safia na mushiki we Aisha n'abandi, bajya muri Algeria gato, nyuma berekeza muri Oman aho babonye ubuhungiro. Nyuma yaho Hannibal yagiye muri Syria,
ubundi ajya muri Libane. Mu 2015 uyu muhungu yashimuswe n'umutwe wa gisirikare muri Libane, umuha inzego z'ubutegetsi baramufunga. Ibi ngo byo kumushimuta byatewe nuko mu 1978 hari imam w'umushia witwaga Musa al-Sadr wabuze ubwo yari yakoreye urugendo muri Libya ku butegetsi bwa Gaddafi. Guhera ubwo Hannibal yarafunzwe azira ibyabaye afite imyaka 2. Mu 2023 n'2024 Uburusiya na Syria basabye ifungurwa rye, umuryango n'abanyamategeko be barahaguruka, ariko bibi by'ubusa n'ubaracyafunze. Undi muhungu wa Gaddafi ni Saif al-Arab Muammar Gaddafi. Yavutse mu 1982. Igihe se yahirikwaga ku butegetsi yari afite imyaka 29. Nyina ni Safia. Izina rye Saif al-Arab risobanuye inkota y'Abarabu. Yari umusore ukiri muto kandi ugereranije n'abandi utaragaragaraga mu bya politike cyangwa igisirikare. Yize mu Budage i Munich. Mu 2011 nibwo ibitero bya OTAN byamwiciye Tripoli, ndetse icyo gihe n'abuzukuru 3 ba Gaddafi nibwo bishwe. Muammar Gaddafi ubwe yari muri urwo rugo ariko ararokoka. Undi muhungu wa Gaddafi ni Ramis Gaddafi. Yari muto mu bahungu ariko akaba umusirikare ukomeye cyane. Yavutse mu 1983. Yishwe afite imyaka 28 mu ntambara yo mu 2011. Niwe mwana wa Gaddafi wagaragazaga imbaraga cyane mu gisirikare kurenza abandi. Yari mu butegetsi bw'inzego z'umutekano ndetse akayobora imitwe idasanzwe mu gisirikare. Yari umuyobozi wa brigade ya 32 itabaraho rukomeye. Iyi brigade bari barayimwitiriye bayita Ramis Brigade. Yari ifite ibikoresho bidasanzwe kandi yizerwaga kurenza izindi zari zigize igisirikare cya Libya. Ramis Brigade yarimo abarwanyi 10,000. Mu 2011 yagiye kurwanya inyeshyamba mu bice bya Misrata, Tripoli no mu burengerazuba bwa Libya. Muri iyi mirwano ni kenshi bagiye bamubika, ariko bikagaragara ko byari ibinyoma. Icyakora nyuma yaho byaje kwizerwa ko yishwe mu kwezi kwa 8 mu 2011 agwa hafi y'ahitwa Tarhuna. Urupfu rwe rwemejwe na guverinoma nshya mu 2012. Reka noneho tuvuge ku mukobwa umwe rukumbi Gaddafi yabyaye, Aisha Gaddafi. Aisha yavutse mu 1976. Yize cyane ibyerekeye amategeko muri kaminuza ya Paris mu Bufaransa. Azi kuvuga neza Icyarabu, Icyongereza n'Igifaransa. Ni umunyabwenge kandi agendera ku ntego. Yabaye ambasaderi w'umuryango w'abibumbye mu 2009 ubwo yibandaga ku gukora ubukangurambaga ku birebana no kurwanya sida ndetse n'uburenganzira bw'abagore muri Libya. Uyu mukobwa yagaragaye no mu rubanza rwa Saddam Hussein muri Iraq nk'umwe mu banyamategeko be. Byazamuye izina rye cyane nk'umwe mu baharaniraga kwigenga kw'ibihugu ndetse no kurwanya uburengerazuba bw'isi. Uyu mukobwa yashakanye na mubyara we w'umusirikare mu mwaka wa 2006. Bafite abana 4. Bivuga ko umwana we muto yapfuye mu 2011 ubwo OTAN yarasaga urugo rw'iwabo i Tripoli. Numwe mu buzukuru ba Gaddafi twavugaga mu kanya. Intambara bamaze kuyitsindwa, yaba nyina Safia, basaza be barimo Hannibal na Muhammad barahunganye. Guhera mu 2020 Aisha yongeye kuvuga cyane mu itangazamakuru, avuga neza umuryango we, agerageza kuwukuraho icyasha washyizweho. Yavuga kenshi ko mu gihugu cye bagomba kwiyunga. Bamwe bakavuga ko uyu mukobwa ashaka kugaruka muri Libya ngo akore ibya politike, ariko n'uyu munsi ntabwo aratahuka, aracyari muri Oman. Nta nubwo arinjira muri politike ya Libya ku mugaragaro. Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya yavutse ku itariki ya 7 y'ukwa gatandatu mu 1982. Avukira Kasser Abu Hadi. Yishwe ku itariki ya 20 y'ukwa 10 mu 2011 mu butayu bwa Sirte. Ubu imyaka igiye kuba 14 yishwe. Uyu mugabo yabaye perezida w'iki gihugu kuva mu mwaka wa 1969 ubwo yaramaze guhirika ubutegetsi bwariho. Umuryango Gaddafi yavukagamo wari ukennye, ukaba wo mu bwoko bw'ababerbere. Gaddafi yize amashuri abanza ya Kiislamu. Yarangije amashuri yisumbuye ahitwa Misrata, aho yari afite umuntu umwishyurira. Icyo gihe mu myigire ye yibandaga cyane ku isomo ry'amateka. Libya nk'igihugu cy'Abarabu mu bihe byashize kujya mu gisirikari ndetse no kuba abasirikare bo mu rwego rwo hejuru byabagaho cyane nyuma y'ubwigenge, kubera ko igisirikari cyafashaga abantu bo mu miryango ikennye gukomeza kwiga muri kaminuza, kandi bwari bwo buryo bwonyine bushoboka bwo kwinjira muri politike ku buryo bwihuse. Gaddafi akiri umusore yinjiye mu ishuri rya gisirikare rya Benghazi mu 1961, ari kumwe na bamwe mu nshuti ze, bakaba bararangije mu mwaka wa 1965. Nyuma yaho yoherejwe mu myitozo ya gisirikare mu Bwongereza muri Royal Military Academy Sandhurst. Ubwo yari mu masomo ya gisirikare, Gaddafi yatangiye gutegura gahunda yo guhirika ingoma ya cyami. Muri ya masomo kandi yaje no koherezwa muri Hellenic Military Academy muri Athene mu Bugereki. Ku itariki ya 1
y'ukwezi kwa 9 mu 1969, ekipi y'abasirikare bato bari bayobowe na Gaddafi bahiritse ubutegetsi bw'umwami Idris ubwo yari mu gihugu cya Turukiya. Yari yagiye kwivuza. Mwishywa we igikomangoma Said Hassan al-Rida al-Mahdi al-Sanusi yarafashwe arafungwa. Ingoma ya cyami iva hityo. Gaddafi atangaza Repubulika ya Libya. Gahunda yo guhirika ingoma ya cyami, ibikorwa byose uko byagenze byateguwe na David Sterling, wateguye gukoresha abacanshuro nyuma yo kwiyegereza umwe mu bagize umuryango w'ibwami. Uyu Sterling niwe wari warashinze muri kiriya gihugu umutwe udasanzwe wa gisirikare w'ingabo zo mu kirere. Ni mu 1941. Aba bacanshuro bari bagizwe n'imfungu 150 za politike zari zifungiye muri gereza ya Tripoli. Muammar Gaddafi yakundaga kwambara imyambaro gakondo yo muri Libya cyangwa ya gisirikare, akirinda icyatuma yisanisha n'abazungu. Ubwo yari amaze kuba president, yahinduye igihugu cye umwanzi w'abanyaburayi. Ibi byatumye abataliyani babaga muri Libya bahambira utwabo ubwo Gaddafi yatangaga itegeko ry'uko bagomba kuhava. Mu 1970 yashyizeho umwanya wa ministeri w'intebe, ariko kubera ko byose ari we wabikoraga yamushyizeho mu 1972. Gusa ngo kimwe n'abandi basirikare bagize uruhare muri revolution z'ibihugu byabo, Gaddafi ntabwo yizamuye ku ipeti. Ry'ikirenga rya general, ahubwo yemeye ibirori byo kumukura ku ipeti rya kapitene agahabwa colonel, ari naryo yagumyeho kugeza yishwe. Mu 1973 Gaddafi yakuyeho amategeko yose, ashyiraho itegeko rya Sharia, ashyiraho umutwe witwara gisirikare yise ko ari uwo kurinda revolution, akora n'ibindi byinshi nko gukuraho amashuri y'imyuga, abana bakigishwa ibitekerezo bye mu gihe cy'impeshyi. Yashyize imbaraga mu bukungu, kompanyi nto z'ubucuruzi zigacungwa n'izigenga ariko zikomeye, naho leta igacunga izikomeye. Yashyize imbaraga kandi mu burezi no mu idini ya Islam, aho byanagaragaye mu gitabo cye Green Book cyagaragayemo amatwara ye yagisohoye mu byiciro bitatu mu 1975 n'1979. Gaddafi yakurikiye ibitekerezo bya Gamal Abdel Nasser wayoboraga Misiri byo gukora ubumwe bw'Abarabu. Nyuma y'urupfu rwa Nasser ku itariki ya 28 y'ukwa 9 mu 1970, Gaddafi yatangaje ishyirwaho rya leta imwe, Federation of Arab Republics, ihuriweho n'ibihugu bya Libya, Misiri na Syria. Mu 1972 yatekerezaga guhuza imbaraga z'Abarabu, ariko ibihugu bindi byarabyanze. Mu 1974 yasinyiye amasezerano y'ubufatanye n'uwayoboraga Tunisia Habib Bourguiba, ariko nayo ntabwo yagize icyo atanga. Gaddafi yakomeje kugira abamurwanya benshi, haba mu gihugu imbere no hanze yacyo. Nyamara ntabwo yatinye guhamagarira abo yita ko baharaniye revolution guhaguruka bagahitana abamurwanya baba mu mahanga. Hari mu 1980 asaba ko bakwicwa. Ku itariki ya 26 y'ukwa 4 mu 1980 Gaddafi yatanze itariki ntarengwa ya 11 y'ukwa 6 mu 1980 ku barwanyaga ubutegetsi bwe bari mu mahanga, ko niba batarataha bazagwa mu biganza by'itsinda ryaharaniye revolution. Ku bwa Gaddafi ngo kwinjira mu biganiro bya politike n'abanyamahanga cyari icyaha gihanishwa igifungo cy'imyaka 3. Uyu mugabo kandi yakuye indimi z'amahanga mu mashuri. Umwe mu bamurwanyaga ubwo batangiraga imirwano yaragize ati, nta numwe muri twebwe ushobora kuvuga icyongereza cyangwa igifaransa, yaradusuzuguye cyane, yaduhinduye impumyi. Gaddafi kandi yagiye agirana amakimbirane n'abaturanyi be, harimo nk'igihugu cya Chad mu 1973 kugera mu 1987. Ni impaka zakemuwe n'urukiko mpuzamahanga. Mu 1972 Gaddafi yagerageje kugura intwaro za kirimbuzi mu Bushinwa. Mu 1977 yagerageje kugura bombe ya kirimbuzi muri Pakistan, agerageza no kuzigura mu Buhindi. Gaddafi yashinzwe kenshi gukora intwaro za kirimbuzi, aho igihugu cya Thailand cyavuze ko abaturage bacyo babigizemo uruhare mu kubaka izo ntwaro zibikwa. Ubudage bwo bwakatiye igifungo cy'imyaka 3 bwana Jürgen Hippenstiel Imahausen azira kugira uruhare mu ikorwa ry'izi ntwaro muri Libya. Ibi byarashimangiwe n'ubugenzuzi bw'urwego rwari rushinzwe kugenzura intwaro za kirimbuzi. Mu 2004 uru rwego rwagaragaje toni nyinshi z'intwaro za kirimbuzi ndetse n'ibizikorwamo. Gaddafi yari inshuti ya hafi ya Idi Amin wari perezida wa Uganda, kugeza aho Amin yarongoye umukobwa wa Gaddafi, ariko nyuma baza gutandukana. Kubw'ubushuti bari bafitanye, ubwo Amin yarwanaga na Tanzania, Gaddafi yamwoherereje ingabo zo kumufasha zigera kuri 600. Amin yahungiye muri Libya, nyuma ajya muri Arabia Saudite. Abantu Gaddafi yafashije bavugwa ko batari beza na gato ni benshi, barimo Jean Bedel Bokassa wa Centrafrica, Mengistu Haile Mariam wa Ethiopia, Charles Taylor wa Sierra Leone n'abandi batagize amateka meza. Gaddafi yagiye akoresha abahagarariye igihugu cye mu mahanga mu guha akazi ko kwica batavuga rumwe nawe bari hirya no hino ku isi.
umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wavuze ko abari bamaze kwicwa muri ubu buryo bari 25 hagati y'umwaka w'1980 n'1987. Nyuma yaho benshi biciwe mu Bwongereza ahaguye bagera ku 10. Mu kwa gatandatu mu 1984 Gaddafi yavuze ko abantu nk'abo bazakomeza kwicwa, ko ntaho batazicirwa niyo haba mu mujyi mutagatifu wa Maka. Ntibyatinze mu kwa 8 mu 1984 umwicanyi w'umunyalibiya yateshejwe ubwo yari Maka agiye kuhatsinda umuntu. Mu 2004 umunyamakuru w'umunyalibiya akaba n'umwongereza Ashur Shamise yaguzwe miliyoni y'amadolari. Colonel Muammar Gaddafi wari umaze imyaka 42 ari perezida wa Libya yarazwi cyane nka perezida warindwaga n'abagore ndetse akanakunda kwibera mu ihema igihe cyose yasuye amahanga. Yanakunze kandi gushyirwa mu majwi n'amahanga kuba yarashyigikiraga udutsiko tw'ibyihebe. Nyuma y'amezi asaga 8 Gaddafi ahanganye n'abigometse ku butegetsi bwe ku itariki ya 20 y'ukwa 10 mu 2010 ntabwo yabashije kwikura mu maboko y'abamurwanyaga bashyigikiwe na OTAN. Amashusho y'umurambo wa Gaddafi yafashwe hakoreshejwe telefone igendanwa yagaragaye ku mbuga za internet amugaragaza avirirana mu mutwe. Minisitiri w'intebe w'akanama k'abari bigometse ku butegetsi bwa Gaddafi Mahmoud Jibril ku munsi w'urupfu rw'uyu mugabo yatangaje ko yapfuye azize ibikomere byo mu mutwe byatewe n'isasu yarashwe n'indege za OTAN. Gusa ibingibi benshi babyamaganiye kure bashimangira ko Gaddafi yishwe n'ingabo za CNT yari ihuriyeho n'abarwanya ubutegetsi bwa Colonel Gaddafi. Mu buzima bwe bwose Gaddafi yarakomeye ku myemerere ya Kiislamu, dore ko igihugu cye cyagenderaga ku mategeko ya Sharia. No kuvuga ko hagenderwaga ku mategeko ashingiye ku myemerere ya Islam aho gukoresha amategeko ibindi bihugu bikoresha ashingiye ku by'uburenganzira bwa muntu. Hakunze kuvuga ko Muammar Gaddafi yaba yarishwe agambaniwe n'abazungu nyuma y'uko yari yatangiye gahunda yo gushyiraho ifaranga rimwe ku bihugu byose bya Afurika. Ibi byari gutuma Afurika itongera gukenera cyane kwishingikiriza ku mahanga mu bijyanye n'ubukungu. Amagambo ya nyuma Gaddafi yavuze mbere y'uko ashira mu mwuka ni ukubwira abashakaga kumwica ati niki nabakoreye. Yayoboye Libya mu gihe cy'imyaka 42 n'iminsi 49. Ijambo yagejeje ku banyalibiya ku nshuro ya nyuma mbere y'uko apfa. Gaddafi yagarutse ku kuba yarakoze ibyo ashoboye byose ngo igihugu cye gitere imbere mu by'ubuzima ndetse n'ubundi bukungu bushingiye ku mibereho y'abaturage. Ubwo yapfaga Libya yabarwaga nk'igihugu cya mbere muri Afurika gifite abaturage babayeho neza ndetse n'igipimo cyo kuramba ku isi cyari hejuru. Muri iri jambo yatunze agatoki Barack Obama avuga ko ari mwene wabo w'umunyafurika ushaka kumwica. Yaragize ati uyu munsi nugarijwe n'ibitero by'ingabo zikomeye mu mateka y'isi. Umwana wanjye w'umunyafurika Obama arashaka kunyica ngo yambure ubwigenge igihugu cyacu, ngo atwambura amazu atishyurwa, ubuvuzi bw'ubuntu, uburezi nta kiguzi n'ibyo kurya by'ubuntu, ngo abisimbuze uburyo Amerika ibayeho mu busambo bwitwa kapitalisme. Ariko twebwe tuzi icyo kapitalisme ivuga. Ivuga ko abanyamafaranga batwara ibihugu bagatwara isi, abaturage bagahangayika. Amaze gupfa Libya yakomerejeho ibi gihugu gihoramo intambara, indiri y'ibyihebe, udutsiko tw'abarwanyi bo mu moko atandukanye bo muri iki gihugu. Ibi byose bimaze guhitana ibihumbi by'abarwanyi ndetse n'abaturage. Uyu muhungu wa Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, bamwe mu banyalibiya bari bamutezeho agakiza k'igihugu cyabo. Mu by'ukuri ntawe ushobora kuvuga hazaza ha Libya. Nshuti bakunzi budasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Naho ubutaha.